habaye muri sho gitondo tuvuga amagambo magufi abo basore bavuze barayi wacu mukiza n'uwabo na benshi bamaze kwera mu gitondo ndabaherekeza ngo dushike mu gaca mukaringiraga ku masomo ndagaruka ngaruse gutya ubwo nabo bahura nabo bamaye bamaze guhura nabo barabagarura igihe nicaye mu nzu ntangiye ukaraba mbona baratambutse bose nikivange hamwe na rwumuguzi ngura ahangaha none biranshaka bimeze gute ngo uyu mugore ntitwateye watoyayo barasi barwumuguza abari abandi nuko narasose ngisohoka na manuva amasasa tangiye kuvuga ndagiye haruguru kureba inkoni yari iri sumwe bashoreye abakomeretsa basanga izo ngabo nyine ziyo mu gihuru zabiteze bararwana bamaze kurwana batandukanye barataha baje wabo abandi nabo baje wabo abagiye wabo biru uruhande rw'iwacu ko murumva ndagira ngo bati ibintu ndivyo kwihanganirwa aba bantu batangiye ibingibi bari bacu baturiye pfu ituzi ukuntu bubana nabo nimba bazobana n'abamahoro ibi impamvu baraza bashikiriye iwacu bahagira nka kabiri bukeye umunsi umwe mu gitondo ntitwamenye abasirikare ndibaza bavuga ko bagenda tubona bambaye ibirato bagize gutya baramanuka bajirya nk'irurenge naho kumbe bagiye ahantu ku muntu wabaga niwe wari ucumbikiye izo ngabo zakoraga ibyo bintu bamaze gushikayo basanga bahunze baramufata uwo mugabo mukuru waho ngaho bamaze kumufata baramuzana bamugeza ku uyu mupasiteri ku gipurizo bamaze gushika baramutambukana barazamuka bararenga no mukidasi bamaze rero kuzamuka bashyize mu kidasi izo ngabo zabo ngiki kibazo ziza zibakurikiye zimaze gushika zera kuri uriya mugabo baramufata barakubita bene ibi namwe mubona nyine ko bari bakwiye kubigira barazamuka bahura n'uyu mugabo uriya mugabo chef Ndagiro n'abandi bari basanga batabaye baje kubaza amakuru abantu biyepfu ko byagenze ngo bashike nabo bararambikwa nabo nyine bahavuye barakuwe n'Imana tuzana n'umwana wacu muto ngiye kuvuga akantu kamwe katari gatoya ariko kandi kanini aho twabaye aho twakiriwe murabizi ko abantu no muri Minembwe bagiye batwakira aho twabaye mu nzu tuhuriramo n'undi wacu ariko bakagira abantu nk'abangahe ni ukuvuga ngo bigeraho aho tugaburaga ibirambi uwo wacu akagira abana iwe tumuhereza kino kinini muri bino bintu inga zaramaze kunyagwa n'izindi zipfuye Imana ishimwe ni ukuvuga ngo inga nari nasigaranye nimba ari mwari zibiri hanyuma uwo munsi nkirabyara bibyare ino ntibona aho wubaka iruri simbizi gaho kubona aho wubaka iruri ndagira ngo boguheza aho wubaka inzu ni ukuvuga ngo turagabura n'urya wacu turavuga ngo jewe n'umudamu y'Imana turahorerana umubwinka n'akanyana kavutse tubaho ngaho Imana ishimwe muri ka kanyana tukareraho ni ukuvuga ngo niyo twaririraga kandi niwe nyana nayo yararaga kandi niyo twicaraga n'umwana kandi niyo twicaraga n'umudamu Haleluya iyo nyana turayirera irakura yabyaye indi nyana Imana ishimwe nayo yeretse shefu Masunza Sanzandu Ndagiye iyo nyana yabyaye iyo nyana haguruka mu cyumbaje baturamba ni ukuvuga ngo iyo nyana twareze ubwo muri bya bihe byari bikomeye ikaba yarabyaye inyana iyo nyana mucungaje tuyitanga Imana iyo yavutse Haleluya akandi gatoya uwo mwana twari turi kumwe iyo twageze iriya mu bidegu aribwa n'imbwa biba ngombwa ko aje kuvurwa Imana iradufasha arashikarakira abantu bo mu turambo abantu b'ubumwe abantu b'ikanisa ry'ubumwe mwese mube kumuhaguruka turimba akantu kavuga ngo na furahi ya baraka zote Serwaza Ruregeya murakoze cyane ku dushima Imana ku bintu Imana yakoze Imana ishimwe cyane icya kabiri turabashimiye mwebwe abaterankunga tubashimiye ku mirimo mwakoze ni imirimo itangaje Imana yabafashije muri iyo mirimo natwe ikatugeraho bikaduhesha gukora igiterane Imana ibaha umugisha cyane aho muherereye mwese abantu bacu bose bakarere ka Rukombe turabashimiye kandi tunabatasha tunabashimira Imana ibongerere hanyuma mwebwe mwabaye za Rukombe niki kintu kimwe mushobora kubabwira cy'iwanyu mwibuka cyari cyiza
souvenir y'iwanyu bashobora kubiguraho nabo? Ibyo dushobora kwibuka ni byinshi ariko reka tuvuge bikeya. Kariya karere kari akarere kihariye cyane cyane ku bintu by'ubumwe. Twagiraga ubumwe budasanzwe, ubumwe bukomeye. Reka imwe mpagarariye aho ngaho. Bwana munyamakuru ubajije neza cyane. Kiriya cyari igihugu gitatse neza, cyagiraga inzuzi nziza, kigagira imirambi myiza, noneho hakaba ibyiza byari bigitatse. Twagiraga inka nziza, tukagira amata, tukagira n'imyumbati, abasaza n'abakecuru bagasomera, n'abana bacu bagasomera, kandi niyo habanje ishuri rya mbere ryagiye rivukamo abantu bakomeye. N'ubu ngubu barimo ba metre Nyirazo, aho niho bigiye primaire, bahigira kuri Perubanda, bahigira nanone secondaire kuri Institut Daraj, bageze ku rwego rukomeye cyane. Ni benshi, ni akarere kari gatatse neza. Turashimye cyane. Urakoze umunyamakuru. Nitwa Pasiteri Imvugo Nziza Ndiho, umuyobozi wa Selepa mu itorero rya Rukombe kuri Kuku. Nanone nubwo twari dufite igiterane cyo gushima Imana hano, nanone tukangurira abaturage bacu ba Rukombe kuko hariho icizere n'ibyiringiro kuko tugisubira muri ako karere. Ibyo Imana yavuze yaturinze uwo munsi, nanone tubirangaje imbere, n'ivyo biturangaje imbere bizatuba dusubirayo. Ngibi Imana yavuze, Imana yatubwiye ko bizadusubiriza muri kiriya gihugu, ikaduhezamo umuhanuzi ukomeye uzakorana na leta izaza. Leta itari ya Kongo cyangwa leta ya Kongo ariko inshasha itari ingiwe, itari ingiye yatwirukanye muri kiriya gihugu. Hanyuma mufite icyizere ko muzongera kandi gusubira mu Rwanda? Dufite icyizere kuko tuzosubirayo, ndetse nitugerayo tuzahakorera iteraniro rishasha rifite andi mateka mazima, kuko tuzahavugira amateka akomeye y'ibisekuruza bibiri by'Abanyamurenge biduhuza na Isiraheli. Kuko igisekuruza cya mbere cyaje gifite igisekuruza cya 16, igisekuruza cya kabiri kiduhuza n'inzu ya Yuda, tuzakivuga kuko gihuza n'abantu ku gisekuruza cya 14. Ayo mateka n'uwo munsi tuzayavugira muri ico gihugu. Urakoze umunyamakuru. Njyewe nitwa Ndagiro, chef w'Urukombe, serukira akarere ka Rukombe kuri none. Turi hano ku giterane cyo gushima Imana kubw'ibitangaza by'Imana Imana yakoreye Rukombe. Ubwo twahuraga n'ibibazo by'intambara duterwa n'abafurero n'ababembe n'abanyintu, bakaduterera mu muhana mu gitondo cya kare, abantu bakiryamye abandi baba babyuka. Nanone Imana yo mu ijuru iturwanaho, imanura igicu kivuye mu ijuru gikingiriza abaturage bose bari mu muhana. Ukiri aho ngaho chef Ndagiro, waruvuze igicu, ni igicu cy'igihu kitubona cyangwa ni igicu ni Imana yakoze? Haje ikintu cy'igihu ariko gifashe cyane mu buryo umuntu atabashaga kubona uri imbere yiwe. Kirabundikira hasi, gifata hasi mu buryo umwanzi atabonaga abacu bari mu nzu, kuko yarashe amasasu menshi mu nzu, ariko amasasu ntagira icyo atwara abantu bicaye. Amasasu agafata amasafuriya, agafata n'ibintu byose biri mu nzu, ariko ntiyagira n'umuntu n'umwe wacu komereka cyangwa. Mwese muvayo ari amahoro mugera? Twese twavuye mu mazu ari amahoro. Nanone icyo gicu cyamaze amasaha ne gifashe hasi, nyuma y'ayo masaha kirahava, abanzi bacu bahunze, tuva mu mazu dushima Imana, tuwafatira igihe kihagije tukuza dushima Imana, twibuka ibyo bintu Imana yakoze. Ubwo niyo ntego y'iki giterane cy'umunsi? Niyo ntego y'iki giterane, turahura tukibuka ibyo bintu, tukibutsanya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukibagirwe kuvuga ibitangaza by'Imana Imana yakoze mubibona n'amaso yanyu. Usaba abantu twabanye nabi, nimureke mukagira Imana gutwikira abantu mu mazu. Barara barwana n'abasore bavuga ngo dutwikira abantu mu mazu, turyamye gatwebwe nta makuru twari tuzi kuko igitero gihari. Nanone y'Imana y'Urukombe yakoze ibikomeye, bageza mu gitondo bakiba bashindana, batambuka iwacu basiga igitero kimwe iruhande rw'amazu, baja kurasa mu Kidasi. Batangire kurasa mu Kidasi bukeye mu gitondo. Nanone uko byari bimeze nuko bari bafite uwo mugambi, siko byagenze. Twatakaje abantu 5 uwo munsi, mu gihe twari gufushira mihana yose. Bari bafite ubwo bushobozi bwo kutwikira abantu mu nzu, ariko kuko Imana yaduhagaze uwo munsi, twabashe gutakaza abantu 5, abandi bava mu mazu, abagore n'abana, n'abahaguye baguye ku rugamba, abana babasha gusohoka mu mazu. Nanone Imana yo mu ijuru
yiyerekana nk'Imana. Ibyo Imana yakoze, Imana nishimwe, tukaba tubashimiye mwebwe mwese, dushimiye n'Imana yabikoze, dushimira n'abayobozi bacu n'abaterankunga bose aho bari. Imana ibahe umugisha. Bivuga byari bikomeye, byari ibintu tutazi ko twobivamo. Habaye muri ico gitondo tuvuga amagambo magufi, abo basore bavuze barayi wacu mukiza n'uwabo na benshi bamaze kwera mu gitondo ndabaherekeza ngo dushike mu gaca mukarengeraga ku masomo ndagaruka ngaruse gutya ubwo nabo bahura nabo bamaye bamaze guhura nabo barabagarura igihe nicaye mu nzu ntangiye ukaraba mbona baratambutse bose nikivange hamwe na rwumuzungura ahangaha none biranshaka bimeze gute ngo uyu mugore ntitwateye watoyayo barase barwumbuguza abari abandi nuko narasose ngisohoka namuva amasasa tangiye kuvuga ndagiye haruguru kureba inkoni yari iri nuko naho twatangiriye tubona ko baraturenga baca mu nzitiro barya bamayi igucama kibudika ndabasuye kubona undi Imana ikora ibitangaza tubona turakize kuri ubwo rero dushiraho umugambi Imana kwidukijije Imana kwikoze biriya tuzara tuyishima Imana ishimwe cyane uwo munsi radukiza tubona ukuboko kw'Imana twebwe twese twemera imbaraga z'Imana kuri ubwo rero kidukwiriye nimba turi muri iyi si turi muri iki gihugu icyangombwa ni ugushima Imana icyangombwa ni ukwiheza Imana nimba turi hano kuvuga amasengesho abacu baririya bahora ku mavi nabonye nk'ahantu Nyamata umunsi wa gatatu bose bahora ku mavi basengera kino gihugu ngongere Rwamagana asanga umunsi wa kabiri nubwo bahora basengera kino gihugu muhaguruke dufukame ino ntambara ikomeye kubwo amagambo n'ibindi ntaje twogeraho ariko rero tumaze kwiyeza Imana ariko kizahinduka Imana ishimwe